Allah si ada bu benika anishkurli wali walidaik. Saya ingat dulu, mun ka guru wasalah mani telpentel. Wah, paroge tanang mari pangare boleh. Kita itu muja kiai sapur pada ban kula kadang orang salmu ngani ka. Siji lurus koros pada ban kula ki ro pangare paroge ka. Asar ni kamun ki are bedah mun le compet kacang aroma urip Nabi Rom tabarok inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Salat pejengan beni perak pejengan nah si wajib bekto na kudu tepan pejengan pani kecet pon nyeriaki bekto secet tepak ben Gusti Allah. Mila nangireng tata krama na bejeng jung tepaan sebab mon beda orang tata krama na bejeng apa ni ketepak pon le yakin doa na lekas katerima ka Allah sajen mapan tata krama na salat teu sampian sajen karat tu salat teu ka Allah sabab seiya besaki pertama tata krama pada ben tamu ini kemun ngangkui ke tata krama tuan rumah na seneng benreng abajang bani kepada tata krama nah mila ni dewaki ban Gusti Allah idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum mani bagempang ban mun abajang audu geluh becowe muana pabersenang tanang osap take taka soko na osoe geluh ngadu ka Allah wudu ro tata krama mila namun abba trohusu a salat salat setong wudun kudu betepak mun wuduun patepak ongku insyaallah bejeng tak pati jar galacer keng mun wuduun tak gena insyaallah bejeng na salsal mila na kancan kula matur ngireng tata krama na abek panika penting ni kagam ni kambian isabek ke nikah enten lain oh isabek ke nikah. Jadi tata krama ni keparloh buk yu ben pak bapak gagapi hosok ni kita usaha tak usaha dek sekolah no hosok sampean mulai cecelan para bejeng hosok tak usaha pentah mon pon laki sake bini sake anak sake tak usaha pentah aki mau tibi colok deh kau leben sampian muncet pancing kepada ben orang pelka Allah muncet apa hari aing kasih tong orang hari pelka dulu ben Allah posang ka aing bas pada ben ni kesalak setong acara na Allah ka angkui mahosok ke bulan nah mun pon bejeng tak pati meras ri beri mulan nah becakna pon tak patih ikai dep beri mulan nah kadang hari ujian ben Allah tocun mak le bede meras sai beden nah mak le bede ingaan ka pangeran nah tiga hati panika jata mun sabiasa tak ingatan si maca astagfirullahaladzim keng bila ke 8 tak usah soro aja cendoran astagfirullah keluar pak makai parapan bedi jedeng tak ning belang kek lake suruh adan ke masjid tanda suruh adan ke langker tanda aja keng bede puting beliung datang tak tahu jauh parapan bedi pakan nasapeh ada nabai tak ning belah suratan ke masjid bedemi ke tanda mila najan kula mator mun hosok tak usah pentatina urusan Allah urusan kula ben sampean ya beten tata krama apa tepak pamancer ka Allah mun urusan pikiran ni pada lengeleleng beni pirak embian magi kula gigi Allahu akbar ingat kasosonnya keltek biasa sampian pak Allahu akbar ingat kasada cecer tak itu mujahid sebaik dimah biasa mila nada guna Imam Ahmad ibn Hanbal ban mon kailangan bareng terodulia itemu nguti ngagailang pas tuli ke bak bejeng dateng pak beda tukang maingan jet pak beni keng dek remah angin jadi ongku nama kita usah geni ketaan apa tan cek padang nih kan
Iya yang nengi jauh nih tak pati padang coba bebek semaan nyanjeran bener. Para rabu si sami mulja dan kula penikah kan parlomator tikati penikah. Sabab urusan khusyuk tak usah kebentak kula ben sampean. Lah sepenting kula ben sampean iya beuten nah. Nak nikah. Tora pikir. Kula sering ngapareng contoh panika sampean andi anak bini ningoning bede lalaki lanceng datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasir lagi nyaut si lanceng. Kaula reng soki. Oh pamah lu tinajak yal sialnya mana cerita. Kaula reng soki. Beh, perlu ka pasiran dia? Perlu ka sampian kula mak. Beh, perlu napa lagi? Nyaut si lanceng. Beh, to repot toju kaula tamoy. Masa tak kebiakin bidang lekan nah. Oh iya toju. Hari kancet lah dari ada lah tak tahu apa lah. Ngereng longku. Sorolongku pas toju nyander asentel sepatu na tak buka TGTA. Oh pamer vera. Sampean perlu napa gi? Mungkin kau ingin memperkenalkan diri. Kau nikah gaji 1 juta sebulan. Tinta usah ngujak adu cerita vera dia. Kaula gaji 1 juta sebulan. Mobil lelema, sepeda motor 16 biki. Pabrik tahu sesanga, pabrik tempe selekor. Kaula ni ke doktor. Nah apa perlu na sambian geng jong? Kaula menabi kaiti tero alama rapot trebiniin ajunan. Mau ni beki, mau tak beki yati. Na cereng banyak bini ratin, nyari selain. Jangan. Kaula mun ka pak bapak tak usah tanya tan. Wajib tak kira terima mun pak bapak saja. Sebab pikirnya pak bapak tak jeng lanceng je. Jadi mun terima jadi ya make soki engkok make matuan aku bayi sorkot laku na sudu malam. Jangan pak bapak. Mun ka bu ibu perlu atare gula. Terima manten nih ka. Tak iman ka pabrik tahun nam dah. Pabrik tempe na selekor biki. Bahkan perlu ditanya, kilain pikirnya nih pak. Nih kamu dan kata huben tempin nih kebiasa. Buk, apa nasi korang marah? Gaji 1 juta, tunya tak rang korang. Ilmu tuk langi, doktor. Doktor ni kepaling tinggi na sekolahan buk. Di atas na doktor tada sekolahan boleh. Tepak kegenting na sekolahan na di atas na doktor Diri sa keng tinggi na doktor. Keng gara-gara ahlak tada, gara-gara tata krama tak yang kui nol. Tunya sisanya abonyaan ilmu si tuk langi nol. Ada nilai ya bas. Lesa pa ni kecukan kau lawan sambian. Orang asolat pa ni kanamui kasi ko besah. Ayo tata krama na angkuy. Tata krama na angkuy. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Orang laki mau na baja nga ka masjid ngadep ka Gusti Allah kala angkuy si paling mapan. Allah si ada buta ker. Tata krama jadi ya. Kala si paling bagus angkuy sajon mapan tata krama na sajon tajum salat ka Gusti Allah. Yu dong gala mon pola na sarong keng lakare dong nga maloloro. Gala lang alto ta mo cedem. Yang kuy ba cereng beberiin matu alam bagi buru nyaran ruah kelaanan para dia anak pakun si yang kuy dong mara sambil pikir boleh ya ban dia buk karena kadang ruku sedang genteng ni keluar bila terawian kadang berapa mau nengi pok compok ro si yang kuy ya ruku sejad lah aduh lah jelek keran kagak piro lah kadang le tanya aki Mara, titi nomor setong angkuy tata krama na abo. Inalekan abo jang angkuy tata krama. Tamasok tata krama idilum solat panikah. Kaulaban sampian panikah cek pati kincikeun para panabojeng. Karena bodo orang abojeng ngak riya ya. Allahu akbar. Aing enggak ada kabudi. Ara pak. Mun tak kada ke budi ke kanan ke kacer nggak ada pada bandreng tade laku kadang soko na lanceng salaja telkok kasih kacer nggak leles so si kacer ale kasih kanan anika kan tak petinggang kui tata kramnya maki macak asap napa boleh pas sampian tak tumak nina
Oning ketumak nina ya. Reng dimah. Tumak nina nikah nengeneng kenika benih takkan tah kenika wajib kenika. Nom tumak nina nikah wajib benih perkara takkan tumak nina. Allahu Akbar depak nengeneng gelup. Sami Allahu liman hamidah sotek nengeneng gelup. Nengeneng kenikanya mana tumak nina kenika wajib. Muntak nengeneng belekan nah pada ben ajam nyocok jekung jan kanjeng Nabi. Sapa-sapa orang bejeng pada ben ajam nyocok jekung, ini mah beda ajam nyocok jekung jeloker. Ada katep onga. Tada ajam nyocok jekung katep pas cekak nih bebe ada. Sapa-sapa orang mon salat pada ben ajam nyocok jekung kabeter jadi mati di luar agama mana sengkok jan kanjeng Nabi. Mati di luar agama mana Muhammad. Naudzubillah. Ana apa boleh? Nah sebab orang ngak nikah ungguna orang si munafik lambok di mana kanjeng Nabi. Tore, pabeda tata keraban ambu. Bucik orang benih tak maca belum ake maca. Benih bacaan nah nengeneng ngasih wajib. Allahu Akbar nengeneng. Sami Allahu liman hamidah nengeneng boleh. Baca yang ikasangu dari atas. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah subhanallah sami Allah liman hamid rabbana lakal hamdu lis samawati wal ardi Allahu akbar subhanallah ambuih tina make tak tegere baca 11 kali pokok nengeneng baca 11 kali keng pah duri atas depak ambu gelu nengeneng ni perkara wajib nikah. Bejeng napa gini kesingane? Bejeng napa boy? Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, tamasuk tarawihan, nengeneng, ambu. Tak tuli mah, degi nanti pemberak nyong sang nyong let tau le panapan. Pola nengi tahlilan, tahlilan, tarawihan mereka deng. Fatihah hanya bersekalian di imam berapa? Ngomong takbir, ngomong Allahu Akbar. Hanya boy pada lembah maca Fatihah letaknya boleh ya ngunjuk roja dan makmum ibu di siap mangkat terilah mayurak tada amalan si lebih mantih ben lebih ikaridai ben Allah penting ben solat takula ben sampean kaya manih mantur solat takula ben sampean panika ongku katarema daga Gusti Allah keng mana solat ke masjid pasti katarema sambi masjid dina rema pas tak yen tahare keng endi salana pagambia mak pasoker ben masjid ni ketoman atau karpulan napa pembian ben masjid nengi perbatasan mon pola namang kena pon genjatan senjata nengi perbatasan Rafah nengi di laona Gaza nikah nengi Palestina tak tahu ngiding mak mau nyen beng mon beda bom ngiding beng ngiding roh dari saking semaan tapi pakun sholat pakun ke masjid pakun posak sobu nengi masjid menika pakun nengi ka anton nikah abom tada abom dak keng takok ka apa mata ongke ke masjid mbian mon pon ngiding beng beni apa ron kuba tau sasial ota be imam hujur lah ngak ron ayo ke masjid nyon sepora orang mon salat ke masjid tandeh iman ampun katerema ka Allah orang mon pon salat ke masjid tandeh iman katerema ka Gusti Allah sekeng senga nyon sepora sampian mon pon andi perasaan ingat nikah ya Allah iya ya engkau ya along polong mak semak ben masjid pas bila kok seong ke masjid perak jan pikir tina kok pakun ongke kengki ngantos bektok tina pakun ongke kengki bila kok seong masa tahu be
Masa tahu sekali berempat kali pengajian mi'rat masjid keng pagunta akakan tepak ka orang cap napa guluban sampean gelu nah keng pas gelinga napa mantuan pengajian mi'rat mulai lambe keng pakun si taung ke masjid tepak ka cap napa guluban sampean mak pas tak akakan sekali badan pengajian pas ingat sih ya Allah ya mayutin aja jaga aja kok mulai laku nere mangka ke masjid leken niat sampean mangka ke masjid setan mamulan ngono ilah apa entah kotok nih pikiran setan berem aben si mangka ke masjid cereng mulai si tak teman intar ke masjid mun pas setan yang anak apa pak maintar ke masjid cereng pengajian lemari malam mah nyauta apa ben setan gini kan jero torok gini kan apa boleh pas para maurib sambian buk mangke ke masjid tetang ketemu aurak alhamdulillah riak tang tetang kejaga masuk swarga ongkur ya lah tak langkong kok aja kaki teretan ben monitor ke masjid aduh ya nurok pengajian sekalian lah mangkat ongku ke masjid mun bede tetang ke ngajiri cekel bah kini ke setan si asli kini tak takut kayut kursi kini kata cekel wah udah datang ke bedeban jadi akhir orang gua mon leduhur ben asar tak kecokat mon leduhur ben asar tak kecokat mayu maurib lekan ke masjid pas papolong ben isaan maurib isa sobu kau lu sob maurib cet kita pete mole hub ben sampean nom terutama mun taker tak mulai rip mau rip yang pas apa sih kalako bu debu narengkon nani keng tak ikir peker tepak cong ki aja mulai bila jumpa dareh beti peker beti peker tada makhluk lebih tamak penting ben keben mun keng aben tak libur ketunya liburan ajam keng sabur leburna ajam katunya mole pak bila maurib edimma beda ajam keluar dari kandeng keng andi niatan silaturahim intar keteretan nah da edimma beda ajam andi niatan nyongo patatanggeuna sesake ada saben beda ajam keluar dari kandeng atau cuna setong jet pera urusan tabu bentunya benakong kok ajam nih kau leben sambian nikah kalau setengah beluk burung peng bila gitu pada remak harap betul tore keni sekoni boleh aba oba yatina boleh laku malam kok ya maurib ben isan belekan sobu bismillah manter parena kelar cek ya cek tak ada orang kenceng mon sobu cek ada apa boleh apa musim mocan pada ban mangken tak usahakan keker ojen aja dep kedep wae burung lah kan bedep kedep burung lah keng bodo orang ku laku ya juno Gusti Allah tak paten diurusan bodo orang ya juno Gusti Allah pagi yereng ben malaikat ya teragi ke beunglah beung swarga mun tak gelede pak ke beunglah beung swarga tak yocol kan pasir penikah orang seqalbuhu muallakun bil masajid dedena cetak pati jauh dari masjid mun urusan bojang mun ki kelar mangkat ke masjid orang ngak ni kan berarti tak petian di urusan ku laku ya juno Gusti Allah tokang iring ni kejet malaikat pada ben praproro ben jokrori dimma praproro ben jokrori jabok macet ada sebab ber tukang ngiring minggir ya bener yang penting le beda kau lagi ingat lambe jagawi dari Sumenep ke Lugulu ingat sampean dari Sumenep ke Lugulu hari Ahad pasar lenteng ni kebiasaan selak pada bulan beeri gara-gara jagawi le beda ada si bengal markir ni kiri jalan ada apa bola na ijaga ben sini ku tembak kau lekan ingat anak apa bola na kau lengi sina pengajian alumni tepak ni dilau na pasar lenteng meli rokok gula jadi parkir yang dari benoreng lancongo bun aja kita pak minta tolong jangan parkir di sini kau le meli rokok pak nih kakak ya mau beli melena apa impian pokok aja parkir mun tuh gue neria masih parkir ini lapangan sepakat
Can gula nih pikir, je saper ya, kula tak sadar je gawi le betul. Apa urusan je riak tuh guna? Jangan Pak, minta tolong. Area ini memang sengaja dibersihkan dari kemacetan. Can gula, sekecil berapa gula yang pengajian. Gara-gara gula cen maksa. Buka jaga dia saya berna jeleng. Ngage buka jaga kita pas keluar tembak saya berkerajar wah. Tulis nasi jana kena mangken AK47. EPC sekalian pelor telok keluar gepi. Cek burung ros-koros pada ben gula bah patawe senapan. Kena ngali orang apila nyorot ta gula nika. Le, ku aku bedo orang pada ben kini kening akhirat. Minggir nying lah selain dia lah selak. Ye reng ben malaikat kalau depak ke benglah beng swarga pasir apa nikah orang seqalbuhu muallakun bil masajid salat ke masjid mun bedo urusan pengajian ning masjid mangkat bedo urusan mikratan ning masjid mangkat selima waktu ke masjid mangkat orang ngak ni tak peten diurusan ku laku sadu malam make saya tahlil tak peti banyak pokok beje ke masjid Tino magkasi tahlil reng 70.000 sampean. Kay mun ta bajeng mustahil masuk ke surga langsung. Tak kiratan. Miturut aturan Quran ben hadis tade cerita orang tak bajeng langsung masuk ke surga ada. Masalakakum fi saqar apa ben mak masuk neraka? Lam nakum minal musallin. Kaula tak bajeng beli mun tak bajeng. Magkasi akabi na maca sahadat mun tak bajeng nom. Wajib nyeper ke neraka nikah benih can hodri nikah berdasarkan Quran dan hadis tapi kan pakun masuk ke surga gini tak itu mau jawab bila karena sekali masuk ke neraka panik kebuk nikah benih masuk perak lebet pak nyebrang dengan neraka belum polo hukubah nikah nyebrang perak situng hukubah belum polo tahun belum polo 6.400 tahun. Tahu sami cek kalkulator bian kula mah gila ning motor lah. Are mak le milurantan nambian nikah. Paling sekece yauman indallah saare pagi ni akhirat ka alfi sanatin mimma ta'uddun pada ben 1000 tahun bitungan dunya. Dipikir kaula ben sampian 50 sabitek 70 bulung polo 90 malarat sede Pak ah. Sati umur 40 lareku. Selasa ni kapas tak bejeng ngadepak kajuna Gusti Allah ki pes saking karena gara-gara masuk ke neraka tak bejeng naudzubillah. Ayo apa jeng kepi monpon pada apa jeng kepi manter parena kelar depak ke masjid bejengan ya. Sabab secan gele mun apa jeng nengi compok sampean kadung lacar kelacir yipah tolos car kelacir tak ning petepak. Allahu akbar duhur kelopai Pak. Tetelo apa Pak empat deh boleh. Nah, hari ya. Bentelillah. Aku bayi tibi telillah Pak. Tetelo apa Pak empat. Muncan nyelo na to. Kok Pak empat deh lah. Masalah takar bertengah deh gukil lihat tetelo dia. Mun dari sagein dari ke pak kok dia. Ada Pak empat deh lah. Ada sebenarnya duhur bitongan kenta telok ke kapi. Lila ko pai berdasarkan nyulan atau outbound betes. Keng sampian manabi asolat ke masjid maki pai bedekanjan na seinga. Ada normal solat tebakun. Kecuali keng pas sa masjid pada pai ke kapi. Setong na inga ke mano, setong na inga ke sabe, setong na inga ke sape. Sal jadi bah. Kita bisa muncul solat apapun ke masjid, pakun keterima ke Gusti Allah. Para Rabu sesami mulja, ni kelakar cet pabek padat bencen pula, karena waktu na isa kare 5 menit. Kare 5 menit. Ani kamun pas pada pak ongku keadaan isa bencen pula, tak ada persiapan ini dan itu. Mila nak kencen pula motor ngireng. Terakhir. Ada boleh ni apa? Ice no macet lah janjin rela. Ari janjin cet lah sepada bener ya. Buk mari apa jeng pakapurui mari apa jeng awirit mari apa jeng pakapurui sambian awirit camacah maki sekecil sabab kenika ta masuk dari tata krama kenika mengak gula ma orang mendengi sar pasar wah
laningkong sabida-bida aja getegengan sambil abun-tabun kancana dengar-dengar terus beduk tak leso sekali aja. Beda apa nama rah? Orang manja wah naman padi ia tas panas bobo celot aing ngemeng parade pagentoot selabri mabungko acereta mulai kita metuare boleh kena sampai gen beduk tak ambu sekali tak lesori aja. Empira isro awirit wajah sekejap mereka bajeng isro maca Quran sekejap le 5 menit lemireng temu ngari aja dah. Allahu Rabbi padahal nas panas kau leban sampean milan gantian kula matur ayo awirit sapa-sapa orang jan kusi Kanjeng Nabi mari abajeng maca subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 berapa kapi jumlahna sangang polo sanga pagena 100 kalaban la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sahabat abai maca jeriya saben mari abajeng make dusana pada ben kapon tase paste sapora ben Allah debun Kanjeng Nabi. Hamilan nah parloh neku tasbih kadeng aro male tepak rekenen nah milan mun miler tasbih kalagen sebaik beni kalagen tetelok subhanallah neku ki ka tasbih aja pada ban jamplong tasbihna subhanallah karatap tetelok nyoro subhanallah karatap lalema noro le sesanga la depak kadegan degen apa parlu iya mun polan tak wajib keng kini kata takram ini kebeni pirak empian magiku lebih kedung tak kenceng. Assalamualaikum mangkat pah tak tahu je apa baca torok jalan nerikan pas bener ya tak salah keng tak sip je ngak roh ya mamulan baca detik kau leben sampean mun keng tro muka benglah bengelangi solat ada boleh nomor 2 mun ki iti nai reng sepo cabisi reng sepo kini kekunci langit kini. Bada orang matur ke Kanjeng Nabi kau le trono roa perang king kau le tak kelar Kanjeng Nabi odi reng sepona bonki beda karembu mulai perang abeen beda neng yembuun been alatin ambuun kencirna pada bena perang malah terus nah hadis apa nikah been alatin ambuun jadi pada ben ngaule kencirna haji ben umrah tibeke tetimun keng perak tro kencirna haji ben umrah embuk benepak latin amun keng tro mang kata haji ben umrah ini nyetor lain bamun keng perak tro kencirna ben tro ngauliyah napa se kau le orang haji ben umrah apan benembun latin ya mun keng tro nangalia kak bembian numpak kapal pada ben ketetang iya nyetor orang mangken ni kadang nyuun sepora milan tagari debu ki ben kusi Kanjeng Nabi man ahakun nas bi husni sahabati jan sahabat Kanjeng Nabi pasira orang sekotu paling emulja ki benten kul ummu kambun ban abu kapan ban ani kanan deaki takzim ma abe ben palatin na abe kering sepoko tu di atas nereng lain cek penting ben reng lain pak benembuk menika kadang reng mangken pot lopot kau letaknya lagi na sampian takdim ke guru keng takdim ke reng sepoko tu di atas na guru Allah si ada bu benika anishkurli wali walidaik saya ingat dulu mun ke guru asalaman itel pentel wah paroge tanang mari pangare boleh kita itu muja kiai sapur pada ban kula kadang orang salmu ngani ka siji lurus koros pada ban kula ki ro pro pangare paroge ka en kering sepo pas masyaallah ini kegade ayo marah tak parjaja sampian mun keng keduan hajat kaula ban sampian beda keberdeun beda sepenta ka Gusti Allah nomor setong bejeung pacek sip beda jawaban pasti dari Allah nomor setong jaga bektona bejeung patepak tata keramana bejeung pasti beda jawaban dari Allah nomor 2 apan benembuun habisi
pentai doa nah. Sampean making ngaulia doa na guru, sampean making ngaulia doa na para habaib, sampean making ngaulia doa na sahabat boy sa alam dunya reng wali dia. Mun tak oleh doa na pak benembu ada tak tuli depak ketah langit dia. Tak tuli. Tak tuli tan. Allah si ada wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah si ada bu. Wong-wong ki nai pak benembu ben nyon seborah. Si raja genjer nah mun ngapolo ngepak benembu cet lare guru ah. Mun sehat siapa sih tak ngapolo ah. Cet mun sehat reng sepo ni kepi ngapolo ngana apa toh. Are apa bolan ikening kalak lakon na bolan. Serongare apa ngataragi ana roa sapuan nang jompo. Seoleh genjeran si raja beni tak oleh si raja genjer na bilang ngap kadang bedenak potong apa long reng sepo ni kan reng karena beni karena reng sepo na beni karena Allah keng karena dunia na kata tengok bu ya ben bu ya ben pak mungkin banyak dunia na nang alek ki sehat doang bila lereku tak ni ngaguling tara kangko nyaman. Hari apa rebentana itu sehingga sambil pikir gue leben sampean boleh buk tade reng sepo trauma bere anak foto ada doa reng sepo ni kekepi pada ya Allah kau le muncul ponde pak ke begina mate pas patuli mate cegi pataker marepot nak foto sakabina reng sepo doa na pada ban kenika ya Allah manter tak marepot anak foto Gusti manter tak mare beke kena foto Gusti manter parena gampang dan kula ngedup ka ajunan kakapi reng sepo ingat kini kapas pasti pon saing kena mun bedereng sepo hi depak ka kaula ben sampean kini kekeng carana Allah apa reng kunci na swarga ka kaula ben sampean bu kini ke carana Allah ka iya cet usahaten laten latin reng sepo jeun cek reng sepo laten ki lambek ka kaula ben sampean tak nganggu ja Arab je pada nganggu laten nah. Tidak iya tak kira padetan pangiston reng sepo ka anak ben anak reng sepo tak kira padetan kekep de tina make bek ngeresngis reng sepo lambek nyon sepora parapan yempen anak ngani kengempen anak sambingakan pas aku padeng anak doros coba beci reng sepo je tak beci malah asokor alhamdulillah ari ya cek sema beng-beng kata buun mole gelek ya lah keluar lah pojur maratina terus lagi ajen sambingakan mara beding pah ben kula ben sambian para pan laki ben bini nangakan ben anak nalong polong pas embuk dateng ningkong nang itieun yo jalan nang dia ya jong tak kira beki je tak kira dan milan na tau saul nyang kual cokop kak letin ring sepo ada tada pang latina anak kering sepo ni kecokop ada kadang ni beni orang abid ya bu obek reh sakit yelale asa dengan kok alatin reng sepo ni kok cokop ben yeah yang bera alatin 2 bulan roh orang sepo ni kecek kapuru na si alatin na kaula ben sampean ki bede nang itabuk la koy kosot bila si keluar ben kiping jong bila si keluar kapuru si mandiin na kapuru si ngalampiin na kapuru si ngilaan na kapuru si nganjua keng di mah beda anak kapuru si alatin reng sepo dak keni temu je robu reng sepo ke beka masake setruk ni kesampean reng sepo nah aku tok pikiran di buobuan berarti kok ada mun beda nak kana ngajret dari keker nyior dari pah perot dari apa ya Allah ani kasih pas kau leben sampian buru dah mementak keng lebat reng sepo kau leben sampian nah yuk manter kau leben ajunan nomor setong parina kenceng ben Gusti Allah ben paringi kelar kan ku ngelaksanaki salat sampurna tikati sepakonaki Gusti Allah kong langkong mo kepada paka masjid nomor 2 manter kau leben ajunan paring dade selodeng sabar ka angkui abek tidak kareng sepo 2 sagak dito para rabu sesami mulja kau le tak ngakui mukaddimah ani kejek saking kau le biasa ni lebih saja mula made pak ngak nika keng kena singkat padat ben tak itu mau berum mare buru na mole gila nika kula taker
Ada sing ngino mata kok mang-mang beto jangan gula mulai gila. Ceng manter pada keterima ka Gusti Allah. Sakak dinto pun apa sih bisa ya toraki, kak dinto ampun masuk isa. Ini kaki beda cara silain. Mon berapa? Kamu giai bo. Aduh, ya boleh tak kejapot. Ani kemarin ni langsung salat ni apa? Amun ki beda cara lain-lain tak punten. Mun ki beda cara lain-lain kula terbang kada kula. Namun langsung salat, ya mah ya salat bareng-bareng. Doa geluh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Sateja sing angkat tanang kak dinto Guste rizki aki ka angkui bisa ngalaksana aki salat kalaban tika ti seet pakonaki ajunan. Pacek-cek aki Guste dalam ngalaksana aki papakona ajunan kong langkong papakon salat tonton aki ka angkui bisa ngalaksana aki sampurna tika ti seet perintah ajunan. Allahumma ya Rab sakak dinto cuken nak poto Guste teti aki nak poto selebur ngalaksana aki salat kalaban tika hati saya pakonaki ajunan. Seteja sing angkat tanang nyu'na rizki lancang umur sesehat sebarakah sesampurna kong langkong nyu'na rizki istiqamah ban husnul khatimah. Seteja sing angkat tanang kak dinto Guste sekeduan penyakit muka tuli papangki bentam bena ajunan ben tuli paberes ben ajunan. Sateja sing angkat tanang kak dinto Guste sekeduan kabereen mau ketulik papang ke ben celen keluar ben kademangan ben kacemberan. Sateja sing angkat tanang sekeduan hajat lebat barakana majlis ben kuasana ajunan mau ketulik pataka hajat ben ajunan. Sateja sing angkat tanang Guste sekeduan takdir cuba mau ketulik yo beka fokus seampone takdir fokus mau ke patep-tep bani patola sa fokus. فإنك تمحو ما تشاء وتثبت عندك الكتاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sagak dintoh kurang langkung nyon seborah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manabi tadak sayanto sah sana langsung akamat tak masalah.